Pozdrav svima, Serbian Survival Outfitters. Danas obrađujem jednu temu. Radi se o jednom survival treningu na koji idem van zemlje. Radi se o stvarima koje nosim sa mnom. Jako interesantno to da ne nosim puno opreme. Ovo ovdje što vidite, to je ono što ja koristim, ali ću malo diskutovati o ovoj opremi. Naime, nešto nosim, nešto ne nosim. Znači ovdje ima nekoliko tema koje pokrivaju zaklon, to je sklonište, izolaciju za spavanje, pribor za paljenje vatre, pribor za jelo, prvu pomoć, to je to. Što idem na jako dalek put, ne nosim puno stvari jer me čeka puno puta i još plus neke stvari koje treba poneti. Uglavnom ovo su ove osnovne stvari. Ako krenemo iz početka da ne dužimo dalje s filozofijom, ovo ovdje, to je jedna cirada 2x3 metra. Nju koristim za zaklon kome ću boraviti, gdje ću spavati. Znači ne nosim šator, nikakav komfor. To je što se eto tiče zaklona, čisto malo od vetra ili eventualno neke kiše ako se desi. Jedini komfor što se tiče leženja je ovaj podmetač za spavanje, koji je to gumiran, izolacija je od zemlje, što se tiče da ne bude hladno. Znači podmetač kao svaki drugi podmetač, ništa posebno. Dalje što se tiče spavanja, razmatrao sam da li da nosim ovu vreću za spavanje. Kao što vidite u odnosu na moju šaku nije velikih dimenzija, kompaktna je, mala je, izuzetno je topla, što je najbitnije. Znači rađena za temperature do -13. S obzirom tamo gdje idem jako je toplo i uzimajući uslove, znači vremenske prilike, temperaturu, način boravka, teret koji nosim, odlučio sam da ne nosim vreću za spavanje jer mi nije toliko potrebno, nije ona toliko teška, ali mi je gabaritna što se tiče eto nošenja. Ona je teška svega 450 grama, pardon, 1050 grama sa sve ovim dodacima. Tako da eto 1 kg manje za nošenje. Odlučio sam da koristim ovo. To je taj Space Blanket, aluminijumsko ćebe. Radio sam već video o tome, o opremi iz radnje Gora. Ovo je otvoreno, već je korišćeno, ja sam uspio da ga spakujem. Imam još 2-3 komada u rezervi. Imam nalepljenu i ovu izolir traku, možda nekih 2-3 metra, ko može posluži eto i za pravljenje skloništa nekog zaklona. Ali više sam namotao i nalepio to i da drži dobro kompresovno, bude zatvorena. Isprobao sam, već sam spavao, pokriven ušuškan ovim, izuzetno toplo, tako da je lakše ovo nositi, može u džep da stane veličine paklice cigareta, nego vreći od 1 kg, što se tiče težine opreme. Vremenski uslovi su takvi da mogu da koristim, znam da se neću smrznuti u ovome. Tako da, to je to. Moja dilema je što se tiče kompleta za jelo. Približnih su težina. Jedino što ovaj komplet sadrži u sebi eto čuturu, a voda mi je neophodna tamo gdje idem. Jer pored vode i ovog kanistera koji isto nosim, ove boce, ove čuture, morat će ponesem još dodatnih 5 litara, jer tamo gdje idem nema vode. Ne možete naslutiti gdje idem, ali nije ni bitno. Vidjet ćete kad se vratim snimke.
Tako da, verovatno ću nositi i ovaj komplet. Što se tiče pribora za jelo. Ovo je isto odličan, ali ovo je, što se tiče pakovanja, mnogo bolji. Eto, čisto više zbog čuture. Hrana, nešto malo nosim sa mnom, izuzetno malo neke osnovne stvarčice. Ne nosim puno jer tamo gdje ćemo biti, tamo ćemo dobavljati obrok. U principu za 3 dana treninga čovjek neće srći gladan. A opet će imati nešto svoje. Naravno nosim sa mnom, ovdje imam nekih 20 metara kanapa. Ojačanog, to je kao sličan ovaj parakord paduranski kanap, ali nije u principu. Ima ovaj unutrašnji deo i spoljašnji omotač, izdržljiv je, jak. To je čisto radi treninga, radi izrade zaklona i ostalih stvari. 20 metara kanapa, prečnika je mislim 4 mm da je ovaj. U ovoj torbici šta imam? To je pribor za prvu pomoć. Hidrogen, jod, zavoj, znači hidrogen, jod, zavoj, dole su i ovi, kako se zove, gaze zapakovane sterilne i jedan elastični zavoj radi kompresije ili podvezivanja. I ovdje imam nekoliko ovih alkoholnih maramica, eto, za čišćenje, sterilisanje ruku i ostalih stvari. To je to što ja nosim, uglavnom nikakve skalpere, žilete, igle za ušivanje, eto, sam sebi ne radim. Jednu baterijsku lampu snage 180 lumena, marke Maxell, izuzetno je jaka, u principu kao jedan reflektor. Ima jako veliki domet što se tiče svetlosti, jedna LED dioda, koristi 2 baterije 1,5 V. To je to što se tiče osvjetljenja za noć. Ne nosim lampe na glavi, nisam taj tip. I ono što mnogi vole od nas, to su noževi koje nosim. Razmišljam se da li da nosim jedan veliki ili jedan manji, ili možda ponesem i oba. Ovo nije težak, zgodan je, u principu radio sam već snimak o njemu, Pendleton Hunter. Znači o njemu nemam ništa posebno da pričam, ali recimo ja obožavam isto ovaj nož. To je Cold Steel Bushman, karbonsko sečivo, nekih 16 ili 17 cm je dužine. Jedna od parčeta čelika je urađen, šuplja drška, kao urađena za koplje, ali to ne radi, ne pravim koplje od noža, da ga ne bi oštetio, polomio ili izgubio. Izuzetno nož, možete bukvalno, znači, sve živo da radite njime. Nema preširoko sečivo, tako da možete raditi neke finije stvari njime. Neko deljenje, neko rezanje. Odličan je za sečenje, ako umete koristiti dobar zamajac. Ja sam sekao drva, obarao njime, pravio zamke, radio sve živo, izrađivao zaklone. I ovdje što imam u njegovoj futroli, to je pribor za paljenje vatre. Fire Steel, kutija sa HEPA kockama i jedan upaljač. To je sve što staje, u principu to je sve što je meni potrebno. Nadam se da ste uživjeli u jednom kratkom sniku što se tiče moje opreme. Hvala vam puno.